Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kertong ka United Democratic Party na Mauring Kaneng Dr. O.S. Jerwa hagajan miet jong kakhandai tarik urempang arajar arpulai ulap diang sungobhai ginong yelambat ginong kersan jong kaseng NPP Kongres bat TMC syaka UDP kabala penong hakasunong umpling. Ya kini kinong yelambat ginong kersan nap diang sungobhadu kertong kaseng hakajingya don lang jong kiwei kiri orang ba. Habakran hakani kajingya lang diang sungobhau Dr. O.S. Jerwa loong bun ki kertong baka UDP bat ke NPP kilong kaju. Ray uloong baha kanu kadur kanong kumju haba ka kerteng kapher. Uloong ru baka seng NPP kanom dan ha kabor ha usnam arajar at pulai. Ula ay ka jingyaro ikinong kersan ke NPP kibalawan man ajing kersan ka UDP namar kitip baka niya kaseng kan sawan ha kabor. Syuk Dr. Jerwa uloong baka election arajar at pulai kanong kumusnam arajar katpra ha kabaka kongres kala job bun henday kamsyam lala bandon ha ka sorkar namar ki wegi seng kim shim laya tray lang shu bat ha kaju karukam ke NPP ru kan ngan namar ki wegi seng kinam ya tray lang shu bat ka namar ki lathan ha kani gasngi layo ru ka jingkran no secretary jong kasnong nong hali bat ki wegi ri orang ba Bukan kita talk yang ke NPP bat UDP kadai kaju ngangong pernah badai kaju pekerjaan ru laya pher National People's Party bertuai ke United Democratic Party. Ke NPP, ucing berdasar di Jauh Ugaro. Kejat penrong jongi khase UDP pat, nong yalang presiden jauh kalah parti jongi, dia kejat penrong khase jongi. Ngajaran dia benong balada ke parti NPP. Kikok bah kinyok yang disertai minta ahdar apulai atau apupra. Dan dikenal ngomba ke parti NPP kanum dan suara hakabor haus yang apulai hakan disertai kembali kebenuan nadu apulai hadu aradar apupra barba nasemba ini kidongilang NPP ibalawan berkesan ini pelesiam sekarang ibu bahasa bah pelawan berkesan ke parti ibala dikenal baik betul hakabor UDP kemar tadi bentak kasir kandang baik hakabor bila bagaimana bagi parti NPP kemudian sudah kebor akan diusir pemerintah. Nomor bahkan dia ke parti NPP, akan dia kejinong ke sorkan mata NBA. Kalau lihat semua pelat cingba, waktu ini parti berserap lang, akan dia ke sorkan pemerintah. Kila lain bagi membantu kata gajing anggota dan membantu kata gajing semua. Banyak try langsung bagi dia parti NPP. Kalau muslim ada katplan, sahabat ke kongres kalau yoksi. Sebelum kuat dengan parti kebanggaan kerajaan, hendak berjumlah bersama serta, nomor ini juga parti kimcim berkuat untuk berterima, bagi parti NPP kongres seterusnya, nomor penjelasan yang Dr. Mukul Sambah. Dan ini juga mentaruh aturan, juga kisah belum dan kisah terakhir kebetulan lang, hak dia serta NBA, kita menterima langsung bagi parti NPP nomor penjelasan. Omtang di kontrak, rakat saya buat prosedur. Nomor balapalan kejimpulan, balapalan kejimpulan, balapalan kejim bangsa, berkejimlek dombo rezeki, hak kejim serta pemerintah. Yang kita kejimlek dombo dombo di kesar parti NPP, yang ini kuat kisah. Kawai kebang penting saya kalau kawan ketua tiga ni surah apa yang siap surah, bina mintai juga, bina mintai juga dengan SSA. Yang berdasar dengan UDP balangkan boleh boleh bangun kita guys ini kita bisa bersama tulak ini apa boleh beli nah uji berdasar boleh buat baik yang praktikkan jom kejalan ini boleh beli lagi dan besarnya bertulak yang tulak jenis kai bagi kerpas bertulak yang bertulak jenis kai uang bang dan bisa di luar ini dia berdasar uang beli orang jenis kai bagi dan bisa bertulak yang tulak jenis jadi apa yang kalian berdasar Sebab kelima kalau matang sisi, hadirin bau dewu, hadirin bau minister, oleh orang ini kan bangdan pulau, tang arskai dan tang sisi tang pengusaha minister, kontrak sama buat bakrestur, dilakukan kena ikai, batang bagi sisi untuk ikut lebih. Kini kepaniba, yang kepada UDP, jemsimlah, burung bagi wamen, bagi minister pada dapat UDP ro, jemsimlah dan kena-kena ketinggian tu. Dan dia punya dan ketinggian susu di pun nampak itu yang lain kebangsaan kader kemudian balasan saya lain
Dehlo ni ka agent ba ka party UDP. Ka bagi pai siya ka ai kalai. Ka gaming ang ka ba di sarkar ka wala. Ka party UDP ka bersama ka ni ka gaming ang ya ka ai kalai ka ba di sarkar ka wala. Henry ka party UDP ka yak sikmat barwara ka ni ka ai kalai hamde apa kedela dungi. Yen Bajak Muslim dungi, kari kasih dungi. Kedai yang hilang kedri kasih tempro temple, dibobon dan kita song-song, apa kedela dungi, kapan hari bayar dungi, kita bajak terus kasih. Henry, kain kebab ini, lang yang lam parti NPP gila, seperti sekiwai pat kedela, bahkan kedela mereka, kedai kedela badan kaan bagi syak banyak halai. Kebabon bawan kakam halai. Iwan tulen ikam area bersedelai, hamil buat kedela dungi, nama Allah lanjut, benda kena bakam halal, kena kita area, kita keneka, lalu dan kebenekaan halal. Segala awal berantong, jom ke parti UDP, bah, lalu kita ini kebun, yang kebenekaan halal, mirip berpenduk pendangna, bagi kuat bagi negara dungi. Kini juga ini, langsung jom kali India, lalu yang percaya berkuat, bahkan Baka jelang misalnya pada kejelang, babon kipat kestan, keberi kejelang, jom beriu, bertempro kebetul. Parti NPP, nginong nak kita kiberiu kibertemai, kumbang lawan penkersan, syah kini ke parti kabelong kebetemai apa jongi. Nginong nak lalu kini ke jamit, jom kini ke sungi, kita kinong kersan, bat kinong kitkam papura, jom kaseng UDP. Kendian ilhai Kijong kira rumah Kira pejitu Kira lihat mat jompi Kira don hati kira jamne Kilong kinong kersan Kira ratba Bat kira Tren sidom nadu Usam arajar katlai Arajar katsau Ban kersan Bor batbat Naga bentang Kaseng Kabau UMLA badan jongi Uli Purnadu Kasan HSBDP Bat Hadur Bonda Lain Penyeso Bat Kasan NPP Hendak itu kira rumah Kibra penyiak Mat Jompi Kibra yang Ban Kersan Uli Syah Ubadu Penyiak Ubarong UMLA Ubadan jongi Badang Syio Asyang Nagini Kasisnan Tamunda Henry kan menami ismi kipor kajingnya trekam jongi bat uemuli berdem jongi kalanami shibun kiai bapendekoro hagajia di jongna bat nasgau nyutu epi hako jongkali kipor kapasgau dua kapakam sgau logo kolom Uangli udang buram, ulai dan bagi skim, apa kisam kita dijangi, kamtam agak agak unit, kapangan orang buku presiden, jom kata local committee apa kata kadang, kapang isyatkan, kata dong terkam, nongli. Bak orang lu, kumu general secretary, jom kata local committee, kumu central committee, apa kata nongli. Henry kapag pelan, bat kapag sekolah, antara poin tak iskim, balai benda dan benda upat ba, hendak dah kapag burung menang tempat jampi, ba UMLA klan penslan, upen boy hampo kami kandung beres, jom uniunai pengajar, bat upa benda ilang ba kita iskim, bat boy syadid ba, jom kanong syom, hendak ia berkat. Dan kata local committee kebetulan, kata gedong pengadai presiden berjumpa batmi yang kita gigam kini jai bat gigam jumpa penyak. Hendak kapas solusi kalau kata nunge ubelan upa ukme naga benda jomi upata ubedon apakah konstitusi Hendak mas terkait kita skim berbagitin kita inisiatif hi boro-boro
menjamin iben boy syagiying jong kinong subsno but mensdak khat we arbaji la boy ke furgol na uofi na po ka thanat den puso banong ban itu kiskin lang ba itu gitin kiba phi phi penta bat kiba phi phi yo dia ben phai no lang tumta pihak agajing pensyam kamu ni unang mi kema Aduh, no, itu. Nanti bakal tiba dengan nongrum hadir ke by election. Syabat kelam lagi kekam keborak bos nong umpling karoi kepa ketika cikin umpling syam berikut. Ketika cikin umpling hak pol benak im tiba dengan ipling bagi ya kemau nongrum hak jengdong dekat lang tu iba Charles Pungrum bat hak jengdong dekat lang tu iba Elhead ipling yang mau nongrum yang ketika cikin hadir ke jifri ketika mau nongrim nak penteri dia kam bayu saction sosi mau play terkena lakon no yang ibadah betul siapa ni hadir ke jikram ke jimi ladon ke by election antara ladon ke by election lanjut dari ibadah punya mana lanjut ibadah punya rasang menteri ketika kam hadir mau play ketika jingking sosi penom baik ketika jingking nak kalian coba penyanyi bawa orang pangan. Kita ketika coba nak kalian beli pementar keren. Dan ketika buruk so ya beli bawa orang dia ketika jingking. Dalam dia pesna mana beli bawa orang pangan. Kini kita beli ke bawah beli pementar wallet. What will be the election? How bright December, how bright January, what pendidikan dengan helikopter hantai po mana berbeda mo, baru berkinong pling ini, wan pendidikan helikopter po umpling. Kena belum baru kau cok sengkut, kita kan pemerjante saja lu. Jadi begini. Hoi, 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 hoi. Jungi mentala day kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala day kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela